Tariki ya 11 Ukwakira duhimbaza abatagatifu Nikasi umwepiskopi, Filonira, Zenaida, Plasidia na Pardoni umubikira n'uwahowe Imana, Kwirini umwepiskopi, Alexandre Sawuli umwepiskopi, Adroniko uwahowe Imana. Mutagatifu Alexandre Sawuli yabayeho ahagana mu mwaka wa 1534 kugeza mu 1593. Yavukiye i Milano mu Butaliyani, yinjira mu muryango w'ababarnabite mu 1550. Aho abereye umusaserdoti yakoze umurimo wo kwigisha no kuyobora roho. Yabaye umuyobozi wa roho wa Mutagatifu Karoli Boromeo, nyuma yagizwe umukuru w'uwo muryango aza no kuba umwepiskopi wa Aleria. Mu 1592 Papa Gregory wa 14 yamusabye kwimuka aja i Pavio, aho yitabiye Imana mu mwaka ukurikiraho ari mu rugendo rwa mbere asura abakristo. Yagizwe umuhire mu 1741 kugeza mu 1742, ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu mu 1904. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: Itarisi muri Sirisi turahimbaza Mutagatifu Filonira na murumuna we Zenaida. Bari abagore ba bene wabo ba hafi ba Mutagatifu Paulo, niwe wabigishije ubukristo. Muri Vegisini mu Bufaransa turahimbaza Mutagatifu Nikasi umwepiskopi wa Ruwani. Turahimbaza kandi Kwirini umusaserdoti na bagenzi babo bahowe Imana. I Veroni mu Butaliyani turahimbaza Mutagatifu Plasidia umubikira. I Beneva turahimbaza Mutagatifu Pardoni umukuru wa mbere w'abamonaki baho. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Secrète Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya André. Mugira amahoro.